tukiambĩrĩria mweri wa mwakene yongirele mirongo ĩrĩ na igĩrĩ kwĩ tarĩki mũnende ntuko ya madaraka yatwithera nende twĩkũngwaĩro ciathi ara ntuko nende twĩkwithera tũkiringa miaka 59 yo ciathi kĩũrĩa kĩrĩa kĩnene nĩkĩthera nwithirĩte nende ũkĩona wiciathi bo weuriwe wengwa na ntuko nende mambura ya makatha yethirĩte ĩkarĩka mũcine mũnene yo Nairobi yara ũtongeretwe nĩ mũtongeria wa Nthigũrũ arakinyethirĩte nende etarĩra kĩa umbani bokia kwa miaka 10 irethirite ari utongerie ne anange mingi tuketha twelekia urubweru ari kende tuchetho na kinyo kethiro kirikana na withiro kirikana ni ruwa nende bara bakuruira itemwanya baingi bobethirite kinya baichoka kia maratathi yo kirinkia ya mount ya kithirano IBC yanange mingi kende tuchetho urubweru ari ende mbere yera twikirite urito kechio Akenya au kinyohuru Guardians Nairobi gokungwira miaka 59 ya madaraka. Rais Uhuru Kenyatta utareri ulitingwe boki bo miaka 10 irethirite wathanine. Mutwakonia uria kari Bameru na darakani ibethirite nende bayokungwira ntuko ya madaraka. Nabo arwerite mwanya bya gisiasa bikinyambere ya IBC kenda bitikirwa kwithira bayikinyande bene Mwana nilioto madidi orobweru retwa Cindy karwetha na ningetwa PHINEAS IMAANA Nteto chero de moikambiriria da ichuchongwa Mutogeria wa Nthigũrũ Uhuru Muigai Kenyatta ntuko yeru ari nende natungiretie mangiri ya Kenya kire mambura yo kungwira ntuko ya madaraka mambura ya nende ara kudirete ageta na mbere dene akeni kia Uhuru Gardens muchine munene ya Nairobi yedirete ya mwaye nyano ntukinyiro na mbere yedirete yakithithikaira ntere ni ara nende yedirete kinyetara kia umbani barabu yedirete buri kwa miaka 59 mwandiki wetu Nteto Boniface Mongera no twambiria Nteto chetu na hii. Na keoria munini wa rais William Ruto ate kuje ntukwenera kile mambura ya madaraka mmoja kile wathani bona rais Uhuru Kenyatta wa miaka 10 ate ukarionekanyaga kwa ria kirinde yuta tena miaka wenge kenda ikurukite Gatoi gantu kwendo kukiri Ruto kambire kumutoerera kumarokere arate kugwati ogene kiri mushamanyo kanje ma minister jejo kwithikirite garoni ya rais rokere na kena ndeke thro ikiresera gitumie kinene hethro ikinyareo mbere na rais Uhuru Kenyatta jokia kanyaga kainge mbere thro ikinya kenine atere kulingana karatasi kaka mubangire jo makareka na gichongo program karakejere kurekero gachereri mugaro na betho bingi bukanyumene harakethero kerekero mapema ni ate kiathuke gentu kwenero kanyaga kainge kubangire kethero gagita kiri mono ja kinjeshi na nchamuro ndo mbopa kondaika 40 na nyumendo mbona isho na kweja na byo nkathe rais Uhuru Kenyatta na mugwatiro geni rais wa Nthigũrũ Sierra Leone bona Julius Maanda oro kali mugeno gito kiri kyathukigia ntukwe narua na kothiri otubewe rais Uhuru Kenyatta na chokerere kairi na jani Ruto bena rida bamenyere batikona kanya ntukwe narua nuntu athomerete etete mwanka muthia thanaku kire otubeja rais Uhuru Kenyatta na jukire kanya kako muringira ndabe mathakarua na njere rungurungu ni nyankoroki wekiro tongeria pomumbere jo mwekoro. In August of this year, if it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman and shattering the glass ceiling by assuming the second highest office in the Republic of Kenya. So, ladies and gentlemen, if our women were part of the liberation struggle, advancing their cause intentionally
is a duty that belongs to all of us. We owe it to them, we owe it to ourselves, and we owe it to our country. Oku kireo tubeje were kujuliti kumbo bibingi kagita kamuna kwetherwa mithomo na kinyira ntone mwaka ethirwa akiumara na kugandura muthumba jwa michalicha kirema ntu jara bethire tubati kuigana munini owe ya kimaendeleo. Naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. Kenge Rais Uhuru Kenyatta nethero shumiro bobwaga na konga witingo bwabo myaka 5 erethiri arona ni bobwaga nkoroki o myaka 5 embere araba itaneria ngoge na munini oiria Ruto. Many would have said we were dreaming, but we did it. Today, the Nairobi Expressway snakes through the skylines of Nairobi as a wonder. Under normal circumstances, it would have taken us 4 years to build it. Na ketho gikuthira nakyo batateka na ritho kwa ritho kanenya kunenkaniria njara cia nkethi onto burane giutate na betho bibingi o muntu umiritie kagita kawe na jari mambura ja mothia ja Rais Uhuru Kenyatta na ndi kwebera kwa ukuthira gwitonya kirimo kujistura nthiguru ya Kenya ja Rais uromba kwithira akebere ndatati gochore bubwaga na munini owe na nandi ke Rais Uhuru kethira itonya nyuma ithurano akethira na kanya kuthia ngwataniro njega na munini owe kana kare Chauru na Ruto. Nke report Nteto TV kumaja Weru Gardens Kengina next for Nairobi Beta Boniface Mongera. Na turu muchine yo munene ni atinende Rais Uhuru Kenyatta akiari ya Kenya ntukwirware kimandaka nedirete itara kyaumba ni bo kina dirikare kinende komyake kumiredirete ari wathani ndi aranende akiari nedirete kinyake ara kyamantu yegio karia na kinyokere kidomo amona utira na ukiria kurukira mantu yegio tungeri imbidirete nende gikunaira medo ombani bobo Uhuru Kenyatta komyaka redirete ari tenekiu. Mutungerio wa Uhuru Kenyatta na uketia kanya keruare kimambura ya madaraka utariria umbani bwa thirikari kiri uritingwe kwa ibindi biele binanende dirite ari utungeriene. Asante sana. Kiaria Uhuru na taririte uritingwe ya kiuga utungeriene bokie na tungethetie ndo angi mwanya irioro ukaria utungata bamwiri na kinya kithomo amwe na kinyo kinyaniria. Administration has built on the gains secured by the previous 3 administrations and strengthened our social fabric, making Kenya safer and healthier, fairer and just, a nation where justice is truly our shield and defender, reinforced our educational and technical excellence, integrated devolution as a way of life, and successfully led the nation through the worst global health crisis in a century, while also expanding economic opportunities for Kenyans. Uhuru na taririte kinya ukiria thirikari cha makaunti arauete kwa myaka yonde thirite ari utungeriene na tirite mbecha kathumba ni kwithirigieta akaunti kenda ukuria akuntu na ndwangi mwanya. It was my distinct honor to be the president who received, fostered, and gave impetus to the devolved system of governance. Today, the results of our proactive and enthusiastic support are markedly visible from Makueni to Mandera, from Busia to Bungoma, from Mombasa to Meru, from Lamu to Laikipia, and from Turkana to Tharaka-Nithi, and forever change the face of Kenya, buoyed by the 2.4 trillion Kenya shillings that we have transferred from the national government to the counties from 2013 to date. Naretie kinyokuria nthigura Kenya kibiachara arauete kinya banki ya Kenya niombanite na kwambiria ngwitia yondeni ya nthiguru ya DRC na kona uchamba bo kadhaa. On the regional front, Kenya led the push to admit the Democratic Republic of Congo into the East African community. With this singular move, the East African Common Market grew by 90 million people, yielding a now expanded market of 300 million citizens
and a consequent enhanced opportunities for our Kenyan enterprises. To exemplify this, I mentioned just one, Equity Bank, which is already breaking ground in DRC and is already the second largest bank in the Democratic Republic of the Congo. Awetete na ukada mubango mweru wa kithomo ya CBC yoro wetene dio kwithira witethera kiantu baingi notira ati kithomo ake kemakuke kwithira kikaila kwa ende kinyomba ni bungi bwana ibo kwithira bwetegairwa. The 844 curriculum became inconsistent with the aspirations of our growing nation, particularly because of its overloaded curriculum and its focus on rote learning and the passing of exams as the ultimate goal of the system, opposed to one that leaves them with labels of failure if they do not pass exams. A system that brings about freedom to be creative and innovative as individuals. Talents continue to be nurtured, and a workforce that is globally competitive is, with each passing year, transitioning from our institutions of higher learning into prominent positions locally and abroad. Weru na wetete ukuri nthiguru ya Kenya na njira ya waki wa barabara arethirite akiwa kuma rutonyo tungiriene na ethirite nindi thirikari ikini akite nkurukia kilomita 11,000. Today I am proud to record that if the third Kenyan administration built 2,000 kilometers of tarmac road, we accelerated this achievement by building over 11,000 kilometers, which is close to 6 times what they built. Kweya ko Huduma Center ni untubungia umbete kwithira akiweta na kuokulukira nyumba inendi akinyiba umba kwithira bakiona mautungata na njira emputhu irio kinya kuichonera barua chengwe. We also transformed the way government services reach you. We did this through the introduction of Huduma Centers, an online platform such as eCitizen, to make access to public services a fast and pleasant experience and not a toil that every citizen must endure so as to obtain basic services. Kirio kuria mwekuru uhuru no wete kumare utonya utungeriene eguru ibethirite baitega Europe ya na kinyotiere bakwitha bayukira kwa kirimantu mwanya yegi utungeria arawetete kinya Chief Justice wakaita ka kwithira ari mwekuru. And my commitment to equality and inclusivity, I have had the pleasure of working with 11 women in my cabinet at different times and in different capacities. In May of 2021, I had the profound honor of being the first President of the Republic to commence an address with a salutation, Madam Chief Justice, when the Honorable Lady Justice Martha Koome assumed office as the first woman Chief Justice. Amwe na ndwimbo cha ukenera na chiazani mwanya na kinyo chencha kwa mabidhaa bajeshi na kinyande cha kuiria kwethira ikioneka ndeni ya kene kyukyo gardens tukorwene ndeni drete ikioneka ntukwena nkanyande ne ya kene keunende nikumane na bune ndete drete kyuka kyakanyana kwa ile ne ndiye moya magekani ara kudrete ageta na mbere kile mambura ya madaraka. Basi kwa desturi za kijeshi, shati bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride tunavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa Kekala Ofsa pamoja na parade RSL.
Mheshimiwa Rais kwa amri hiyo, wanajeshi hawa baada ya kuandaa gwaride la kufana wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya. Kwa pamoja kikundi cha hili kinaingia kwa utaratibu. Kikundi cha ndege aina ya Thaa zikionyesha moshi mweupe, ishara yake kwamba anga la nchi yetu Kenya liko salama. Ni ndege zinazotumiwa kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha juu, advanced trainer. Ni ndege aina ya Thaa. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, zinafuata ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5. Desturi yake mwendo kasi. Tazama zinavyoingia katika arrowhead formation. Ndani ya kaunti ya Meru, mambo ya madaraka ndiye kwithirite ageta na mbere ndeni ya Keni kia chukuru ya primary ya kaga tungiretu ende county commissioner wa county ya Meru governor Kiretu Murungina Munino kia Titans tocho kinyaiba kwithirite ba kinyana na ende kawira akwithirite kana Kiretu kwithirite ageta na mbere na kuinyelia ate kawira mwangaza tena maratathi yo mutikiria kurira gite kya ungabana nera nende kaitene kwithirite akiura kia kinyari ngikura na kariba Meru ba ibobonde kwithira baina dere kaitene ka siasa mutugi kare no twande toi naru erintu kwira mongo jwa Kenya jukungwa gerosia thikuma kiri mukoroni na ndeki nyaja kaunti ya Meru kungwiri bobone bwitithiru na mbere Keni ni yakaga primary kethire ukari ntuku yo kungwiri ni kubangi thumba cia Ngai mwanya mwanya kenda bagatongeria maromba ja kuromba mongo juju na kinya kaunti ya Meru mono kagite na kaga siasa kiathukira giukari na atongeria kathumba kumakiri thirikari nene batongeretwe ni county commissioner Friend Dunga na bathirikari cia matura batongeretwe ni gavana Kiretu Murungina Munini wa Titans tochu na bakiaria bama batongeria bathirikari cia matura ni bonanirie kumeneria pinzani Bakiraitu kirigiti kionga bana barani seneta mithikari nturi na mubunge wa Kuruka Wira Mwangaza. This man doesn't have a competitor as yet. So ujumbe ifikie wale ambao wanabishana na yeye kwa hii kiti ya governor, wale ambao hata wakiitishwa makaratasi yao ya shule hawataki kutoa, wengine wako na uoga wa kusema hata walisomea shule gani. So we want them to know today ya kwamba we as the people of Meru are watching. Na tutaki aibu ndogo ndogo kule at the national level. We want governors who understand issues. We don't want people who are pretenders, people who cannot comprehend anything. Hawa watu wawili hawakufanya digrii hawana, na nataka muombe waongee ukweli ndio Meru isonge mbele. Tunataka bisho wetu waturombere Meru. Tunataka siasa shetu au turenande nishuyuri iralio bibingi muno biorongo. Kura antobaina digrii shiorongo ku na kwena rongo na kinya thungiri antu baba tena bangwe mega ya uki ya Meru na batene example ka kyoreria gikega kyana betu ba Meru ni romba ria tongiria baba karika gitaga siasa ni gwitithia siasa iji na thiri gutina mpathuka na kuanda na mangenyo lakini baba inge kumarukire mwangogo ni rumi
umarokere mwankogoro agenda rekwara manto ya muntonge lakini ando beto ba Meru re irumi ko no bigaikia Meru bwaelie barabo china na batwe botaka kada ni irimu bokwanda kana dei sasa chiorongo kabari na banda wete Meru na mbele. Wagombeaji wote tafadhali tuweke amani. Ukiitisha mkutano wako waambie wafuasi wako wazingatie amani. Kama utaki sera za mtu usihudhurie mkutano wake. Kila mgombezi lazima achunge wafuasi wake. Tukijua kama wewe wafuasi wako ndio wanazua rabsha, hiyo kura unaweza kuionea kwa viu sasa. Na hao watu wengine ambao wamezoea kutupatupa matusi, simuende msafishe midomo yenu. Urikania ule president moja atuirire siasa mbaya, maisha mbaya. Kwa undiromba turingeni kura chiathiri na ume no tuturenda siasa cia maendeleo ti siasa cia urongo na irumi. Muthia buru friend Ndunga naitite mukana kidia siasa na kalibarabara miankene atharaka na Meru akiuga gutigi ntu kigeni kitikirite kuthithika nturene iu. Kila mahali ambapo tunazozana kwa mpaka na Tharaka tuwache mpaka siku ile suluhisho litapatikana. Kumakaga gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Ube Mutugi no nto Nteto na kumiro no tukuthatukio na kanyaka kunoka inde nyuma kaita katikura kethera ngicho kaira na Nteto ingi. Edith Mwirigi Iweto kwenda Mugeni Nteto Marita mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county tekira twitaga Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirite Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi inkwelewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene muno tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu ririkana konthura ikuithura mama county wetu ni ureko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya ga utongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Joanana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ego Gist kende rweli ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki 9 mweri Joanana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na
jangi kathumba na gute side effects. Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, toringere thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking nara na weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yangu weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingire thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Na tuchokera nini tutendeni akaunti ya Tharakanithi na nende mambura ya nende ya jamu ya madaraka edhirete agita na mbere ndeni sio biamara chuka na kinyatharaka na siasa ichonekete nende kwithira ikioyura kirendo ari mwanya kindene ya mambura ya na rakinyabara bakuroira etikeke ongabana bedrite bakioneka komeneria ngabana wanende ni kiraba kuo tingwa rithe na kinyakwino tumiri boboy bombecha chemuinge mwandike Nteto Samuel Gaishima na utumenye chio. Kiatho kia imunthi ya ukungwira ntugo ya madaraka kira kiruthiritwe kienini kia muchi munene wa kaunti ya Tharakanithi Taukathwana ikio ikurikia mbere ya kamishna wa imbia wa kaunti no Norbert Komora gutongoria kira gitigitwe na Chiacha Kathumba bareo arwiriri giti kia ugavana kaunti no Professor Erastus Njoka na Gitare Mbiuki aindi giti kia ubunge gichigo ya Chuka Gamba Ng'ombe Masikirito Mutua Kengekere na Kathewa Kathe na atongoria bange Kathumba. Bakiaria kiathoni giku Professor Njoka na Gitare Mbiuki ibameneretie mwakire wa kieni iku ya Kathwana kiraba kuga amwe na kuigua thirikari ya kaunti niranenkanirite kandarasi ya mamilioni mambia ya gugiaka ira irikitie ruarua gitikarita kirarutirite wira no iriku. Tulichaguana ili watu wetu watumie pesa vizuri. Mambo yale yote tuliyokuwa tumetarajia hawajapata, na Profesa Njoka akiwa hapo mtayapata. Watu wa Kathwana wajua ya kwamba hii ikiwa headquarter yetu tutatengeneza standi mwire kubwa kabisa hapa. Tariwe za shame umundi wananchi nimo employer na thaino twikaria kibalo giki wananchi kama kuringwa ni riua nikankuga ati ino ni Kathwana kibalo kibwire kwa stand ya area modern na ninkuga ati thirikari ya Gitare Mbiuki make sure by next year Kathwana stadium ikuthondekwa. Kamishna wa kaunti no Norbert Komora na itiganiritie na Nteto ino ara auritie akari bakiringa kura kithurano ni kinene kijite bathure gavana ora agatumira mbia ciago kubakira mirandi iri na kibonia. Uwanja wetu Kathwana unastahili ukue hivi. Hivi ndivyo mnataka uwanja wa Kathwana ukue? Si tunataka uwanja bora. Yule ambaye atatutengenezea uwanja ambao unastahili kukua wa county
makao vile ambavyo inastahili kukua, tumuchague huyo. Komora ariuga gatigati-ini ka mweri uju na mweri gujite Rais Uhuru Kenyatta akariunga kaunti no na agapa akari mwerekera wa gavana ora kubwira kaunti no. Na rais wetu atatuambia tutampigia nani kura. Kwa kuwa yeye mwenyewe anajua ya kwamba yule ambaye anastahili tupate kumpigia kura wakati huo ukifika. Kiribia dhobia sub county emundeneo ekurentugo ya mbere buru kiri sub county chembia cha Muthambi na cha Kariga kwigwa ire na biatho tabibi. Kiathoni ya sub county ya cha Kariga murwereri giti kio bunge gichigo kia Tharaka Daktari Francis Mutegi Kabisani na uretie thirikari nene kurugura obiji chionthe cha sub county nu kenda itethia gukura kwa thoko ya cha Kariga amwena kuguna akari gukurukira sub county no. Wana nene beto baba riaga bandisi na komanda baba riaga nyomba ile bakomama itie na roje. Nataka niseme kwa sababu kuna maji ikonjua hapa. Gotero iwekere maniara. Ndienda kubwera ntobachia Kariga nkari ya na menesa wangirika chano mochoro wake ni twaretie nwe tuone kana kedima kera gegakero etangi antobache Kariga bekero roje bwekera nyomba chenu roje. DCC wa sub county ya Mara Josephine Kihara na ureti achia cha barekana na chia cha chiotugo akiuga gachia cha tainu cha mwindu icho ikureta wagi bokaria maturani. Tafadhali fanyeni siasa zenu mchana peupe, muache kukusanya watu usiku kwa sababu usiku uko na mambo yake. Mfanye siasa zenu mchana, mfanye mambo ya amani. Na chokete akauria akariba emenyere kumania na murimo wa corona ora akuga no chokerete. Wakati tunaenda kwa mikutano, wakati tunaenda kwenye umati, tafadhali tukumbuke kuvaa barakoa, tuendelee kuosha mikono na kusanitize na tuweze kuweka distance. Sawa sawa? Na wenye hawajadungwa Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na siasa mwanya baraba kudhane ndeba ichwa itinde ni account ya Meru bedrete bageta na mbele na uchokia maratadio kirenkia maya miankana idurano IBC ntukarua inende baraba kurete kia mbunge kuronda ni account ya Meru Felicity Bereri na Kinye Elizabeth kanambuka ile miora kurwa manaki ya makia UDA ni pamoja baraba bedrete baiki kia kana baiki nyakenende mbele ya IBC kenda kunenkana maratadio na nyumene wete kierua ukinyande bene. Narua kibarua chwakitike mbunge wekuru bakinyite rwanginero IBC nikenda bomba kwa barua chekoro mbakitiki wa mbere areo Felicity Bereri wa kiama kiambas Weretu muno tugotuika cleared ni IBC tukonenkerwa certificate tukonenkerwa sample ballot paper na sign code of conduct ya IBC ekuga tibatu tukenda tuna campaign china dhere campaign tena marumani campaign tena matusi campaign nderu na nyumene kuthiurunka ntere mwanya gitirimana na kali anda umagoreta certificate yakwa kogwani atere mware wenure aogoro kagerio aogoro kambi mogoro kagerio bairi ni garamka iremia kamake UDA kinyawa kinyete aja na kwithwa kinengero barugewe na ngerie ni karambu miaka ewe ko miandrare training uteno ntekinyete Meru yonde no uteno ntukumenya thina cia Meru kwau ingwetekia nkabwitira ngugi oro bwagirite mono nkibwira twikarande amwe kaburia ni ate obukwenda kuthithiru ate ni ndugani ora nkwenda obuthithiria na ingwetekia kwithwita ngugi tukera na iria consultation wathanine na ma development mairiva toibo wite ya mareu amato tigania toruwa murwa ba kailemia noaka women rep 2022 ibwega kire MCA kinyambo ibambite kunengora barua ciao wa meroro kinyite ndiro batikithenji MC Onyakist akiona nio chamba bwawe ate akathurwa kaire nyume kunengora barua eji na oja undakiri wando wa mbere ntukwe na arua kinyantari kikenda mweri jwe nana ndina wetekio bobo nene na murungu aleo na wananchi bako baleo no ninketha ndi number 1 ndene agetekia Nyaki East kia urweri kia MCA alima mucheke mubunge okorotwa agichwagetekio bunge kenothimenti ethwa gitantere mwanya achite tanda kwa mutharabene kanjesu na ndoi wijo rato jindana na wate mati
tira no twakeja kwake urantu wetu indi antu wetu ankwenda gwira kwi tofauti ya utongeria na kugura power ndenda riri wompe kura nikenda mpomba guteithia na wetu Nkiripotera Weru TV Betamuthoni Muriuki. Tukutana na akaunti ya Embu ni atearuirie tekeo seneta ande ni akaunti ya Embu na indivithirite baina kaita akaumo kurikirwa ni IBC kumania na thina ya mitambo bune ndebo ithirite bukiona kamno kibara kulazimika kwithira baina ibande na kinyamarietwa yantu na kwithirite ukiona mitambo ibeka kwa kaita kiteno kone ndenga bano akaunti Martin Wambora na kinya seneta nzero ndwege bethirite bakiura kyanto kuringa siasa china thiri na kutikethire kinya kwina wagagia mwandiki twa Nteto Rita mwaniki wa mushiri na utumenyithia Nteto ekinya ateti ngurani aria marenda giti gia seneta wa kaunti ya Embu ni mathiete na mbere kuvitukua ni ruvonge rwa IBC niguo makarwira giturwa giki na varia mari na ndumiriri ya thayo karigati gateti oene kavinda gaka magika kampeni ciao niguo kwithema na gucungirira mbara na migauko ya giuteti thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. Candidate twagirwe ni utongoria na miena ya kuonania ni turenda kampeni ya thayo koguo gutina kurumana gutina guconorana gutina kwaria maundu matai na meaning twaragie maundu ma bata maria wananchi magatuma matuthure niwece gutire kindu primitive ta kuthukia mishamanio ya mundu na nengoba ati acio tugukorwa tugitia ite nao kuma giti kia governor kinya giti kia MCA gutire mundu takwiga thayo na nemonaga andu makithukia mbica cia andu na nengoria matige kuthukia mbica cia andu iria ikubangirwa mitiri kana kuria kuonde igwikirwa niguo tukorwo na thayo. Nao ekari a kaunti ya Embu na ikie kura onthe ni marataro gukorwo na thayo na urumwe gutakumakania ni uriku mundu uria urarugama nake kana uria ugaikiria kura. Kwenda kuria andu onthe tukorwo twina thayo tondu kithurano ni kia muthenya umwe na kithurano kiathira andu magatigwo uria maturaga. We will need to live peacefully na andu matige kumenana ni undu wa ithurano tondu it's an event no kaundu kavitukite kathiete mwenari wingi atumia nao na aria makoragwa kengi magikanyirirwa giuteti ni marenda aria mararwira giti giki gia seneta nao makorwe makimava gitio kiao undu umwe na wanao o ene gukorwa magiukaniria ta atumia mutongoria te kurumana na aria engi anga no muviku no tai muviku no ekite ni urite no tai mureu no ekire hiyo sio siasa ya siku hizi. Hiyo siasa ni cia thayo. Siasa ni cia thayo. Uyu mwaka te mwaka uria wa irumi na runyururi na kwaria ngururi itaiva ria ire. Uyu ni mwaka wa vitendo, wingi wa vitendo, mchache wa maneno, wingi wa vitendo. Marikia mukondo wao nao makahakikisha ni maambararia atumia enge manyita atumia enge njara niguo wana kithurano gioku tugakora twienga enge na mutumia aino voti tutirendia skati tutirendia sura turendia sera twina uruti wa wira thiini wetu wauguo aike kura onthe ni mararu gutigira ati mathura atongoria aria mari na kioneki gia gutwara kaunti ya Embu na mbere nuatete kuroria kiama kiria muteti ararugama nakio twitwarite miaka iri ivitukite uko tukuna mathina mengi na ningu request mwananchi wothe wa Embu County ndikathure ciama tuthure mundu individuals taniguo bana Alexander Munyimundigi na nigetha ndwike wa kumatongoria mari andu a Embu County. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita mwaniki wa musiri. Nangine ko ni atinende MC ni mutungeri ora wethero rindi guruburu nende na kwethira ari ukwe na mukari kinyakire uriti bongwe na kiri durano bine ndete KMC kitirite ke kuchairia ntokathomba anende ndene ya wandi yantima west titirite ne ndete ke kuchairia ke arweri 15 mwandiketo Nteto Maureen kinyakire menetrete chwana na tungeria bana kinya kariba wandi una kuthikira yarabarindenga kwithira nende bakingairwa kene chunche kibiele kerono ro mwanya ntangurutano chawad. Kirege
gicunci giki kia biere turetegera mantu jaria aroiri baba bagwikongwera na kio kumane na bobo no uchiurie gitumi turi na rwaria na ntururu murone ende ajane okiroto kiawe kia mbere kiambiririe gukinyanira aja turi imuro jokathita na nyuma yakwa kwena ndamu ya kiawi muchonko ruziro rwa kumau oni indatekira initiative unde gutirima na mwarimu kwa monditana primary arambira iba kwenda pipe inde batina njira ira bakomba kwandandika proposal yo kenda bomba kwa pipe ira narabetite guchwa oni ndayukira initiative undira mwira oni kamwandikira proposal onto ndomete na kithomo kira banthomitheri igiombete umpiku na knowledge eu kwandika proposal ndombira undeta ndira bandikira proposal ndongi proposal ira bombere wiki na bomba kufandwa na pipes charujiri baikiretie nja kwa kuma ndimbiriaza ruzero monkatha iji iruete otedio kiebo akimenyekana muno tabagine wangoko MCO Jonande ni atigirite akaribanti ma West ne bakugunika na mubango jwa thirikari ya county kukurukira ministry ya urimi bwa kuweza na tuchui allocation yetu ya want fund indekire ngugi ya kugurira antu beto nkuku twekira deu nande nteye uria Nteto ekabua twekira mbecha inkai 2018 tuomba kugura ichui 700 bikweja antu baruhira ukurwira nande tuona kweri ndona I wanted to see ure kagitata ikambirua ndikuona ure antu baenda mantu jau na indenda kuona kweri tha serious bakarethia 2019 twekira nande mbecha nyingi chekura ichui twagura ichui 7,500 and I think out of that project the Korean government and an organization called Copia to the project iba tunankirete inya amonda actually ile ya mbere tinya ndio komora ichui ile iko nankara Nteto and the first pilot project ya EU ya mbere na village coding onyi awa ngonyi nonto ngoko nande production ngoko ikuingia na over 200 homes have been able to benefit from that project as it spreads out to others ingwetekia inya His Excellency the Governor na tekiriria toa kinyomba kingi gyaki ni Ministry ya Agriculture Central Government our first nyawe ari na kia gwikumeria kiri wathani bwawe bwa miaka 5 ndari chairman of environment and achoganda chairman wa town planning. The beauty you see in that town is me material gona yandi town yonde terrain grounds it's me who did that embiguma area monondo na material gariora tigora nkona itamo mbiwa murimo ure utamangwa antete mona power subwega kadongo magathithio bwega lakini ethango no ntinkona inya thirikari county ni rathingatire bwakwa nkona bakianda mithanda andite bagitangite but they are following my footstep DMCA no ntumori uri antbore antubaria banteto no wait even in go that assembly I was